hettohsah channel hin ve ho zo se na bon chavin chibai tunia hi Meidil sung changa hetthem lo hetthem hahsa ho point phabep khat ina sai diu hi in Meidil sung changa hen video tampi anaki simta in adi in ATM channel han lang adang dang individual ho tam ta in a hin sai tawin hizing zong le tunia ibat diu point poi mo ta ho chu alung la thimo ameila mit mo kiti ho ton sot mai kung kiti ho hi ton so na kung jing ding ham ai lo le mit ding ham ti ho mi ho pala lazar thu sim ho hi iwa na hi le Meidil hi ta hetam ole thulem ki sei me meya la ding ham ti ho inabat diu hintin adang point phabap khat zong in hap na lai diu hintin hizi chun lunglut tai nangain lang hoi ta in Bible Chang ho zong kino do la chun nanga dinga phachom hle dinga hi ti chu kan sei no hintin Bible doctrine di umpa hi hetthem lo apai mo le jing na hi kanel lai chun agape Christian Museum monahin ka che in a hi le Meidil thu hi ei ki hil chen Meidil kamwa chun alim ho to Meidil la hin mia ki goven amin ho anna ho akul ho chun lung au men ale meyin zong akain anai asai tia peng uwa kadanga che tia peng diwa hi in chule lungjong chun ama ho chu anne edingo lungjong chu the thai lo ding ata sa ba ko na toy le le wa ape ding lungjong chu the thai lo ding ati na hele ke jong chun na sata in he chu kalung thema danen kalung thema hin asuna zanin chapang cha ka hi ji chun asuna zanin hi chu ka gelin ka kichat pg in he tabang chun kalung them he asuno pha le jing na hi Meidil tia ki gelte nga hele kichat le ti zat nan akidimin chule pathin chu kichat mana ki hodanen ahong ta na hi ahin la hi chu kana gel khila hi Meidil chung changa discussion anaki borzing ho chu Meidil hitam no nai poi Meidil hi iti ting le ding ham leisit ki chei akon ni khe le kum sang khat lengam aki chei zo ting le ding a hi hoi lai muna ding ham leisit hi chu leisit hi ding a hi leisit mona hi ding a hin leisit pum pi ha ka ding a hi chule asunga thil zo si aka awam ding aka chai ding a hi ale hi chu Meidil chu tun so na kong jing ding ham a hi po na hi chom khat ka dinga aka chai to ka mi chon si le chon sin hin pan do pa iza kai abon cha ka aka chai ting le Meidil chu mi ding a hi tai na hi hi chu Meidil chu amit lova hi le pathin hi chu leisit hi atha sim thailo ding van tha le lei tha ki ti chu ki tung do thailo ding hi hi je a chu hi chu Meidil chu amit phat ding chu ting le pathin hi chu leisit hi atha hin sim ding idan tha chu restore a hin boarding a hin a hi satan pa jong Meidila ki go hitam no ki go nailo Meidil sunga jong vai hop lo chule mi koi ma cha jong Meidila ki go nailo hi ipizena mitil Meidil chu nailo hi mi thi ho chu hlan khwa su ke wa ni khu khat ting le to man thupi ke tan zo tinga hi le to man ke peding a hin hi cha to dung zui che a chu to man ke peding Meidila ho jong chu a chon sit dung zui che wa main aka ding a hi je a chu satan pa jong tu a leisi na aboi lai ta hi in ta san cha te ho izat kalhem thadem ti he na sata aman pan ala jing lai ta hi in tu a hi Meidila ama nai lo hi ti jong chu kaga ha be no ma hi mak bung ko chang som li le get na hin damun chu alung la thimo amei lamit mo a he ati hichlai Bible Chang hi ei pawa hin damun tin ale jingen Greek pawa chu Gehenna tia kila do a he Hebrew 10 hichlai mun chu Hebrew pawa ge hin nom ati in hi chu hin nom valley a hi lo le hin nom phai cham tia ki sei hi a hi le Gehenna ki ti chu hui lai muna amham itile Jerusalem southwest langa hi mun khanau min hichlai mun chu Gehenna ki ti hi
Hichilai mo da chun khupi sunga nen le bu si ho zo se ke peilu na le ke hal na mo na hi in hichilai mo na chun phal se in mei akung kung jingin chule than ho zong om jing ke na hi ji a chu a mei la mit mo alung la thimo tia ki sei na chu hichilai gehna mun chu ke hal na mun le das bin dam ki bol na hichilai mun chu a sei na zo a hi ji chun hichi hi Meidil a sei na chana hi point hi zong le hichila ko na Meidil a man tha na ding pa chu a hin sei na zo a hi in Meidil a hi tia direct nga ila a hi le la hil the hi ei pau Bible la Meidil ati jing wa nga chu Bible akile na translation ho evat na hi le gehna ati ho chu hui lai ham itia hi le leisi na mun khat ti chu Jerusalem a mun khat Jerusalem pam langa mun khat tina hi bovina hi hichilai mun chu isai ta ma bangin ge hinnom phai cham kiti lai chu hi hichilai gehna mangcha a Jesu Christan athu hil dom chu ipiham itile hichilai gehna muna chu mei konga thil khat aki peilu na hi le mei aka a chule aka mo chu hi che than hon ani achai thowa man tha na apel thailo dan pa chu ala do onum zo hi vat sana dingin ganthi khat ga pe tala chun hichlai mo na ganthi chu main ka in tin mun chu ki hal ting le main ka in tin izam ta aka mo om kha azong le main aka kha lo om kha azong le hi chu than hon ani achai tho ding mang tha lawa lo ding a hi ti hi Jesu Christan a hil nom ji a hichlai gehenna mun chu a context tuk zu ya avatna am thua hil na hi hi chun Meidila hi mi him chu akigo a mi chon si ho chu Meidila akigo tinga hi le mi him a chon si khat chun thina pel thailo ding elo le man tha na pel thailo ding tin a hi hi ja chu Meidila ki go tapo chu mang tha lova loading kamang lova lo hilding abon chaka ka mang su ke abon chaka ya mang su ke ding a hi tina zo a hi zon bung thum chang som lagu na chun ko hi zong le ama ta san chan chu mang tha lova tun son hin kim lo anei theina dingin atien hi chuwa mang tha lova ati na hi ja chu ko hi zong le Jesu Christa ta san lo chu mang tha te ding tina a ile bola le mang tha te ding tina pa hi Paris man English pa chu Paris man nobody can escape the Paris man in hell fire tina a Jesu Christan aman cha zo hi ji chun hi chi tunia patna he thim divin ka hin dei sa le zinge tu hin abana mit thailo mai kiti hi hilchitna ananei ho hite mit thailo mai mai dil mit thailo mai akiti tenga hi le e ho lu ngai to achu mai dil chu akun ta nga la hi le kong jing ding chu ai ti a ton so na chu mit thai ta lo ding ala achu anai asai kadang acha e tia ki pe na chu ti hi jing ding he tai ti chu e hon i ngei to hi in hi zong la hi chata bang lunggel ngei to concept preconceived mind chu le la pha dai ta na hi bible a kun hen hi chi mit thailo mai ati hi ps sai na ham ti ana ve chin ta hete Jeremiah bung som la sagi chang som ni le sagi na hin iwa na hi le Jerusalem chu mit thailo mai a ki sumang ding ati hi bible chang hi a clear na ding in simjeng kating ama wang nang hon chol nga ni khu thing tan ni ding kati chun na ngai dawa chol nga ni khu a Jerusalem kel kot sungdunga pogi polu loading kiti ngai na sa na nei lo wa hi le keiman kel kot dunga chu mei ka halding hi chun Jerusalem leng in pi dung zo se aka a phalmit phalmit zo loading a hi je atihin chewa ki phalmit zo loading ati chu mit thailo mai tina hin mit thailo mai ki phalmit thailo mai e pa wa translate hi kadein h a pa wa translate na hin ki phalmit thailo ding a hi je ati in hi pa hi adi hi ki zo loading tia ki sei hi English Bible KJV achun it shall not be quenched at the end hi chu chen mit thailo phal mit thailo tina he
hi chlai mona hin pathinin Israel mi te koma Jerusalem hi mit thailo meya alolet phal mit thailo meya ka hal dinga hi tia ana sai chu ahung goi lung ta ba in second chronicle bung som thum lagup chang som la kwa pat som ni la khat chu iwa na hi le pathinin hi chu goi lun na ding chun chaldia mi te ho hi khopi cha hin har sa tawin hi chi khopi a halu chu mit thailo mei tia ki sei chu hi chu phal mit thei hi lo mei chu ahung hi ta na hi ale chang som ni le khat na hin hi chia hi pakai thu sei Jeremiah kama hung ki sei do chu guil hun na dinga chu ti a hin agam sungin chol nga ani khu ahung hlun ding ho chu anit ki dowa akipa thanop ka siwa dinga chu ti a hitai atin chang som la ko na achu achunga chu evana hela chaldia mi ten pathin ho in ahal wam uvin ate hi Jerusalem kul people avolu uvin atin hichi Jeremiah kama ana sei pa chu agui hlun na tia Bible a sei chu a hin a hi hichila mit thailo mei kiti phal mit thailo mei kiti chu idea imutaven hichiwan phal mit thailo mei kiti ting le pathina ko na mei hung le pathin lung hanin aka ho chu aka ding si aka chai to ge ya chu mihim tha nan I tabangin bol jong la aphal mit thailo ding tin a hi te mihim tha na ti chu tu lain ipiham fire brigade so inei ta ven hi chu ho jong hin phalo jong le aphal mit zo lo dio tin a hi ipizena mitil hi chi mai chu pathin lung han na mei a hi ja chu aka ding se aka zo tiang bo le hi chu achama pathinin atha ding amit sa ding ai ta na hi a hian akun sung se aka ding se aka nom se aka zo ma sang sia wang chu koi ma cha na phal mit thailo de hi chu mit thailo mei deal akitina hi che pa chu a hi na hi tu ne hi a concept namat tu ding ka kinemin pathin ka thang vai ale Bible in a saidung zuyen pathinin Jeremiah komachun Jerusalem hi mit thailo meya ka halding a hi ati in second chronicle la imu theiba onchun Jerusalem chu mit thailo meyin ahung ki hal ta ba ta in pathin thu sei chu ahung goilong ta in a hin la Jerusalem chu tu ni chan gein meya akong pu na hi tu hin Jerusalem amin a hin la meya akong ta poi ti chu imu theiven hi je a chu mit thailo mei ki ti chu ipi tin ham itia hile aka ding se aka chai to ge ya chu koi machan mihim a foreign aphal mit zo loading mihim thil bol theinan aphal mit thailo ding hi chu mit thailo mei ki ti chu hi chu a hi na hi ala ban na ve pe ngalkin hoiten to hi Matthew bung som ni langa chang som li la gup na he chule ama ho chu ton short kim lo talin mandinga chiwa mi chon pha ho chu kim lo ton son hen na chi ding a hi ve ati it's he English power everlasting punishment asai na hi in hichi Bible Chang hon ela da nang chu mi chon si khat cho ki gotinga hele ton so na anai asai tia peng jing ding chu ton son heading he ki got na chu ton sot na kim loading tin 11 a hi a hin la hichi Bible Chang he hoita in ve phakit no hite English power say ding in hichi Bible hen everlasting punishment atin everlasting punishing a hi pu in punishment hi one time act elo la khat ve ki bola ton so na ding a hi in punishing a hi ale continuous tense present continuous tense a hi in punishing ing among pu in hi chuwa hen punishment aman zo ja chu khat ve se bo ki god ding hi cha khat ve se a ki god chu ton so na ding a ngan se ding ai tai hi chu ton so na dinga azo langai se utun so na ma tha ding iti pau chu hi che pa ta chon hong ki kot ki na hi ji chun a ki sam kai no ho chu veleu chun ton so na dinga ton so na talin amat chu ama dinga hi chu Paris man aman tha na pa chu ton so na atalin ma chu hi ta na hi
Meidil gan the thua thina to zova tun so na aman tha na pa chu ama dinga tun so na ala atoga akisan na pa chu ahita na hi aban na vekin hoitin ale hichwa hin Matthew bung som chang som ni legit na hin anala nal khat om ki tan hi hichu ipi ha mitile kan sim ding hi chule nata sao thana lagau that thailo ho chu kicha hi un lagau le ta sa ako ma damuna sumang thei ama bo chu kichawin atin ale hichlai muna hin lagau le ta sa ani gela ako ma damuna elole e damuna sumang thei chu kicha zovin ati hin hichwa ta sa le lagau ati hi English pa chon body and soul ati hin na body and soul ta sa le lagau ahin hichla hin body chu ta sa hin adi e ahin la soul kiti hi lagau ti jing the hi pona he epizena metele spirit chu lagau a hi in soul chu lagau ti na jong hilo mai the hi heji chun ako do thum ho he khat ve ga ve hoite soul kiti hen bible ako do thum me na he hi chu number 1 na ahing Genesis bung ni chang sagi na chui wat na hele mihim chu mihing ahung hi tai te hi che ahing chu soul ati hen ahing te le tua achat le thei kho he thei bune thei ti ho chu ahing hi ni che ho chu soul hung ki ti hi a hi ya chu gen cha ho hen lang mihim hi jong la bon cha wa soul a hi ven a hi ahing ale ani na chun lunggel jong hi soul akiten na hi chi ilunggel ingei to na pai soul kiten Psalm 139 verse 14 na chun hi chi ilunggel hi soul ten asai na hi ale athum na chun hinna mihim hinna pa hi asai kinin first somewhere bung som lagi chang khan na chun hinna asai na hi ale hi chuwa hin hi chulai a bible na sai nom pen ta chu mi chon si ho chu ata sau to tun so na hinna diu chu akila mang pi u chu asai na hi ti chu he thimo ngai ei pawa akilen a hin lagau amo ti jingin a hin hi chu lagau he hemi thailo ham ti English saibat ki na hi le soul ati in soul chu abong le ei pawa hi lagau anup le ti jin nup le hinna ati jin he ji chun adi ta chu lagau ti tinga hi le hin spirit zo hi lagawa manding hin soul ki ti tinga lagawa ki mang thailo hi aji chu soul ki ti hin na zo tia manding hi in grip power chun akile do na abul chu iwat na hi le suchen akitin PSUCHEN suchen hi chu the soul akitin chule ei pawa chu hinna ai lo la hin kho tin a hi ja chu hi chi lagau tia na mola jinga hele hongdi thailo ding hi in hi chi i hinna pa to ita sa chu ani gela meidila ala mang ding tele thini na meidila chu thini na ding hi in hi chu thini na chu ni piwat sa ha mitila meidila ita sa ya thi to kelona i hin na jong ikela pi ding pa chu asai na hi ya chu thini na ke to ding a hi en he che thini na ati pa chu he che body and soul anya kisu mangna hin khu abon chake akila amangna pa chu he ta na hi tua hi ta sa thi ho krista athi ho chu ata sa wa thivin ahin naw chu ni khukat le hung ke pikit ding hi ve he chu amon hinna guarantee chu anei ki na lai a hi win ahin la tua Meidila ki sumang ding ho chun hinna guarantee life anei ta lo he abon cha ka ton so na dinga ki sumang ding a hi ta ve hi chu lai ka ki seina chu a hi bo ve na hi ahi le aban point zong ana ve ki nga lo hitin tu a hi Matthew bung som ni la nga chang som li le khat na hi ana ve ki no hitin hi chiwa hin Bible Chang ei pa wa hin hitin a sei na hi ahi le tun
no chang som li le chang som li le khat he kan tha sim de he chuting le aman veilama ho za chun wo gau sep chang ho ka koma konin che mangun diabol le ati le te dinga ki koi mailhum sunga lutave ati ne chuwa hin mailhum sunga ti mai hin ale in ei pawa hin a hin english pawa chu iga ve diu he english pawa chu depart from me ye curse into everlasting fire prepare for the devil and his angels atin hichwa hi ei pawa akile alhing abulhing lo zap khat iti ki diwam chiwa hin mailhum ati jengin ke koi mailhum sunga amo ati jengin a hi in english pawa original translation ho even na jong le everlasting fire tin tun sot mei kong ati na tun sot Meidil everlasting fire atin ei hin mailhum ti jengin ale en chehi neu chakhat dat phat ngai ding hi a hi ta hi le ala tua hi tun sot Meidil tina hi jengin hi che tun sot Meidil everlasting fire ti hi ei adinga chu better translation chu tun sot Meidil hi jengin hinge hi chi bible thua hin neu khat no lim ki noi tin tun sot Meidil ki ti hi mit thading a hi ti hi tunia ina sei ki diu hin tin bible hi amala ma ki hil che sala phapenin hichi everlasting fire elo la eternal fire tun sot Meidil elo tun sot meikong ti hetthem na diwa chu new testament na ina chi diu zut khat na chang sagi zut chang sagi chu ina vat diu hi Bible Chang hin sim kate ei pawa chu tabang ma chu Sodom le Gomora chu le akim vela hupi ho cheng se ama ho banga hu le zon than hoi patna lama akipum pe ji uwa chu le atipumu bolam danga aum na dinga akiha bol na lamuwa lamwaya talena tun sot meisa athu gimuwa vetto dinga uma ahive hichlai hi Sodom le Gomora chu achol set ji oven tun sot meyen halin om tave atina hin hichihin Sodom le Gomora kiti hi Meidil khat hi en hichi Old Testament na Meidil kimuna hichi chu hi na hi ya chu pathina ko na meihung chu Meidil a hi na hi chi pathina ko na meihung chu alung han ji asu mangnom ji hichi chu Meidil ahin hits Meidil chun Sodom le Gomora dong chu asu mangin ahal vamin second Peter bung ni changgup na chu ivat na hi le Sodom le Gomora ko piteni chu vai asu tai asu sa tai ti hi Bible ki chen ta naumin hi ji achu hi chit tabanga chu pathin in leisit jong hi Meidila ahin haltinga mi chon si hola satan ho chu ahin haltinga hi le Sodom le Gomora Meidil an umma sa pa tabang banga chu abolding hi in Sodom le Gomora chu mit thailo me ya tun son Meidila tina tun son Meidila ki hala hi in ahin la tun son Meidil chu tu chanin Sodom le Gomora akazinge akitipo in Sodom le Gomora chu vut vam asu tai tia second Peter bung ni changgu min hoi ta hil chen kit ngala hi ale malaki bung li chang thum na jong in Bible hin tin support abol in he leivui banga ki jamdi wa hi tin thanai pen pakai jana saye atien he ja chu pathinin Meidil om sa tinga hi chelesin and go kit tinga le Sodom le Gomora chu example dinga he pathin na koi hi to kilhona chu vut vai so kit ding hi chi pathinin abon chakya go vam kit dinga hi ti chu het dio tunia pana concept mu hel dio kong jing ding ton son Meidil kit chu ton so na kong jing di tinai po in pathina ko na hong chu ton
tun sot pathina ko na hong chu tun sot Meidil hi in hi chu Meidil chun aka chu aka ding se aka chai to ge ya chu koi bara phalmit thelo ding chule aka atangal chu tun so na ki tung do talo ding hi chu tun sot Meidil ki ti hi aka ho zo se chu tun so na kung ding hello tun so na ka amang ding zo ti na hi ahile abana hi chiwa ha boya boi ma jing khat ina sai ke de ta in lubung som la gup chang som la ko pa som thum la khat sungi wana le mi ho pa le lazal chi ti chung chang hi adin scholar hon zong na sata in hi chi hi adin pg win Meidil om mong e ti sei chin nain ahin la hi chi hil chin na hi mi khat pa ha mi le kapan sa awangin kalung thema adi pa chu athi pui ti dan hi le hi chi hi mi tom tan pan sa na nei wanga chu chi hi parable sa hi ti hi mi zo sin he thimin thusim ta hi pu in ata hi pu in hi zong le hi chla ko na Jesu Christa in thu hil nom kha anei pa chu ipi ham ti zo chu he do ngai na hi thu le ma ki ti ti nga le vat sa na nei kha na thusim ki sim thu mai hi bovin ata hi pu na hi ja chu hi je vanoi le sina scholar zo siong anup akinup to na chui family le hi chi mi ho pa la lazal hi thusim ta a hi pu in sim thu sim hi in lazal zong chu amin ki mang mai hi bovin chu Lazarus athipa chu amin ki mang zong hi di pu in Jesu Christan piham amin chu lazal tiaga man amazing hi in chira chu boiding hi pu in min ta hi jing zong le hi chwa chu boiding hi pu in boina ding a hi nai sai pui hi ja chu thulem ki ti hi ata la dinga hi le la ding tam pio mena boya boi hoiding tam pio mena hi judge bung ko chang gi na pa som langa sungi wa na le thingphung ham ho jong kho tai la dinga hi le noti za nom ding dan chu hi chlai hen Abraham angsung hi van gam danen akisai jina hin la Abraham angsung hi van gam hi poi ti hi Bible a jong ki che tani movin Hebrew bung som la chang gi na pat chang som chui wa na he la Abraham chu ta sanami pa ti chung chang hai ta na ki moin a ba na chang som la gup na chu I ga la do nom chui phami ti la a hin tun ama hon chu chi sanga phazo nom zo khat atu mo a hi chu van gam a hi chi ji a chu ama ho pathin tia ki seiding chu pathin akiza pi lo a hi aji hami ti le ama ho dinga chu khupi khat gut sa ke ko a hi pathin thangwa na man hi ja chu Abraham angsung ki ti chu van gam ki sei na hi pu in abana Meidila ho to van gama ho aki ho thei po ve ti hi he diwa hi Isaiah bung som gup langa chang som la sagin a chu ki chi tana ki mon pathinen van thala le tha ka se ma thilma sa chang si chu ki gyal do ta loading ati hin hezia chu thil lui thilma sa ki ti le hlei si le Meidil ho abon chaka chon si la satan ho zo si chu thilma sa hi ven I cho zo si chu mang diu gyal do azom ta loading a hi ga gyal timin van gama ho le Meidila ho aki ho thei di wa hele nazino Meidila ki go han lang na cha Meidila ki go han lang nang hichlai chun Zion langai van gama chun nazina cha te kap lama wa am lai chun khun na beng na sa thei na dem iti jong chu ngai to kham se na hi aji chu hi chi thule ma hen lazal to mi ho pa jong chu akilang le na ki ho thei hlone na hi ja chu hi chi ata hilok a hi na cha khat to na ki ho theya na ji khat to na ki ho theya nang van gama no ma hon Meidila ko na kadanga che tuinen pen he pa tia ain sei thei ding a hi le che van gam chu nanga dinga van gam hilo ding hi nanga dinga Meidil nom zo chu nom na sa zo ding hi ale abana mia thi zo tinga hi le chlai ya hen mia thi zo ting le vana chi pe hi pon Meidil chi pe hi pon hlana ki chol do hi ti hi job bung som la sagi chang som la thumna jong ki chi tana ki muin zon bunga chang som ni lege som ni la ko na jong chun thoki masala thoki nununga sein mi thing te thona le mi chon se ho thona hi chu kum sang khan na khan ti chu ti chai le
acha adang study chombe khanom kita in ahin tu nai saino mo chai hi le lazal to mi ho pa cha thi thi hlana van gam che danin aumin ahin la Bible theology to ki to lo hi Bible theology chun mi cha thia hi le Meidil la lut po in van gama on che po in leisina ki chol hi chu Jesus Christa hong ting le thakhat ta mo chu mi chon phojo se chu pui tawam ding mi chon song chu thakhat ta mun khanang tho khom dio mun khat ka ti chu events khatna phar khatna hong tho khom dio tina zo he ale revelation bung som ni le ni chang som la ni na chu na he le Jesus Christa hen kei ka hong ting le to man ka pi ding a hi atien na to man ka koma koi sano me atia ale thutan na wana thutan na lo wa chu to man ki pi thei lo hi en thutan na masat ngai thutan na zo ting le Jesus Christa chun mi van gam kai ding ho cha hlan do ding thi mo chang de ho zo si chu kel ta la kel hem chu wana ain hlan to a chu ting ta la hlan chum cha ti ho chong ke pui ding ai ta in hi china dinga ahung tinga la chun mi hon ato dung zui cha akisan dio ti pen chu he ding a hi ya chu Jesus Christa hong ting le thi mo chang ho chu Jesus Christa mai wa me yana ka li ding chu ren chu ting ta la natural calamity so a thi di wa hin a hin mi chon phozo si chu pathinen apui to ding to man a pi ding a hi ta na hi he chu pen chu tu a hi to man ki hom nai lo mi khat van ga athi thia van gam lu pe pe le ma chu to man ki pe 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 Meidil lu pe pe la to man ki pe pe hi hin la chu Bible to ki to ro hi Matthew bung som la thum chang som lia pa som li la ni he ka hin simbang ve de he na anangai ven hoi ta in he je achu chang hlem cheng se achop khomowa meya ago bang wa chu banoi le sit ki chaini zong le chuti dinga hi mi hem chapan avan tilte solin tin chule ama hon gam sunga ko nin kisu mona cheng se le akhan git lo na zo seo chom khomun tin chang som li la ni na zong thum sunga aselu dingo a hi koma chu kale hagil ding a hi pathin lo pi han chilai mu na ki chi tai mu theu chui family le Meidil chu tua ma hitai ti pu in Meidil chu azoni ting le phat ki chei le sit ki chei ni zong le chu te ding a hi te vanoi le sit ki chei ni ting le ati hin Meidil chu tua tai ati pu in Meidil chu vanoi le sit ki chai nit le ati hen ja chu Meidil ki ti cha a chaina pen a final heading a hi ti chu ana he thim law han hi chi parable ti chu mi ho pala la jal chung chang hi om thailo da ta ta hi thailo dan ti approve na hi chan chui bolo he abana buina kho ta khan vekin utele gang chalin ain le Bible hin mi chon se ho chu tun sot na it's a English pa forever hitai na forever ki ti hi veitam pe ki mangen forever la ton so na na thu ati helom na is it so ton sot forever ki ti chu azowa everlasting ki ti ho chu English pa wa chu chum everlasting ela forever ki to eternal fire ki ti ho men a hin la ei pawa chun abona chu ton sot chu ti hi zenga hi en na pawal hin lo ze in tu azong forever so hi ton sot hi chi forever thu chang hi KJV dungzu ya chun ivat na hi le King James version a chun 56 time hi akimo in 56 times zen hi akimo in hi chu forever ki man na hi ala Bible a hin forever veitam ta ke mangin forever ki ti tenga hi le ton sot ki ti hi ho pathin thu sei ho ga ti dam koi ma personal la ka dam nai poin he zong la ke man kana kurta ka za jion chu ton sot a sot dan chu Meidil ki go a sot ding dan pa explain bon na hen sung len ta khat mu ti khat sungom ding je chu kum khana wa sile en amu a hung goi ji ding che ki chai to ka chu ton sot dan en explanation in ai jiven na hi ja chu ton sot chu a ki chai thailo dinga hi mo gel jingo ahin la Bible ni chulai muna ton sot atina ton sot mei ati ho ton sot ati ho hi a thu neu khat he thim ngai na hi a context to kito a forever amo ti jing wanga chu a ki chai thailo bei thailo ding dana mo gel pau chu tunia hi itha gel diu i gel khirna pawa ko na ki tha semo ngai na hi
is it chun zona bung ni changup na chu iwa na hi le ni thum le zan thum en ngapioi sunga om chu tun sot hai lo forever atia hi Deuteronomy bung som ni le thum chang thum ahin Israel te khang som chu tun sot atikin and forever na ya chu forever chu khang som ahin mangin tun sot kiti hi mi hing chung changa sei dingin athi ka sia a hi lo le a hin lai sung sia as long as he lives until death tina hen na hiza chu first Samuel bung khat chang somni la gate hi han lang Exodus bung somni la khat chang gu mela sam somli le gate chang somlali hi zong le hi chila han Bible reference kapi in hi chi ho a hi Samuel bang chu anuin ton sot forever adinga pathinin pia na tong dinga api do hin hi chu forever ti chu ama athi ka sia ti na hin forever kiti mi him chung changa hong ki man tinga hele a hin lai sung se ti na hin hi zia chu het khil lo diu chu Meidil hi forever akiti tinga hele Meidil ki go ho chu a chon sit na dung zui chewa mei sat athu diu chule mein akamang hil zo tingule Meidil jong chu ton so na me dinga hitai it's a very good news na ahin sung se a chu Meidil ki go dinga hive athi to ka chu Meidil chon aka dingu tina ahi bawina hi Meidil kiti concept het thim be na divin ga ki sei bele Meidil hi pathin na ko na honga mi asugam na mei ho chu Meidil ti thei jingin aji chu Sodom le Gomorrah jong chu pathin meilaka Meidil ahi ni chong chu khopi ho zo se chu vut vai su jing pathin lunghan na hi chong chu Meidil hi na hi ale ahungom ding Meidil to aki hi na lo hi aki hi na chui pe me tile Meidil azona ke ya hum ding pa hun ba noi le si pumpi aka ding hi ahin Sodom le Gomorrah Meidil pen chama ho kupi ka ba hi zin chi cho ki hi na hi ale hi chula hin Revelation bung som la ko chang somni la khat na habit anavia hote chuin sahim chu amanta win chule thim gaw hem amin muwa melchi na kidang dang bola sahim melchi na kila hole alim chi bei bu ho thlem hla a sulam vaya chuto amat tha tawin ahi chuin kat meika lenglung jingjeng Meidila ahingin ale lu tawin ahi changsom nil khanna chule adanga mo changsi chu sakol chunga topa kam sunga ko na hungpo do chamjam chun athat gam ta na hi Ichilai Bible Chang context le pages na sainom chu Jesus Christa mithing te puya ahung ding thu a hi in wana hobo a thim pu von a hin kisul ha leng von na sakol kang chunga hung to wa leise na mi chon si ho chunga phula dinga ahung pha chu a hin sei hi in hi chuwa hin Meidil sunga sahim le melchi na kila ho am ho chu asab lu novin ati hin a hingin amanovin asab lu novin Jesus Christa hung ting le mi thing ti ho la hung to ke hlona hi mi chon si ho chunga hi phu la ding ama ho chunga chu Meidil khat hung thung ding a hi chu Meidil ata pa hinai point jong le chila hin Meidil khat aumin abana Revelation bung somni chang som na chu ivana hi le hi chuwa hin Meidil ta zona kya Meidil ta chu om ta na hi Revelation bung somni chang som chule ama hol hem la a diabol chu meilakat meikadil sunga chun asablu tawe hi chi koma chun sahim chule thim gaul hem jong chu aumui chule ama hot cheng chu ton sot geya asu na zana thugim na sata athu jingdingu ahi atina hichila hi
azona keya Jesu Christan meeting te ho ahung la to zowa wana kum sang khat ding kum sang khat ki chaiting le Jerusalem tha chu leisi na hung ki tol ha a ahung ki tol ha zo ting le pathinin thokit ni na second resurrection a hi lo le chu thokit na ani na pa chu mi chol sho zo se the mo chang dinga Meidila ki goding ho zo se hung thona pha chai ta na hi ichiwa chu khub zo se dil swa lei zo se na phon dingu athu tan naw chu a chaina a hi ta en am hodinga chu hichi Meidil chun abon chake wa akali so ke de chu hichi Meidil chu a chaina he jeng ding a hi tai hichi Meidil chun wa noi pumpi chon sit le chon sit pan do pa le mi chon sho zo se bon chake le si le thil mo zo se ka ding chule pathinin hichi cho ka chai ting le tun so legam atun do ding van tha le tha an sim ding a hi ta na hi achaina ai het diwa ka dei chu hi le pathin hi mi eng bol pathina i mu lo diu pathin hi mi got pathina i mu lo diu a hi ipizena me tela pathin chu ngai lut pathina hi in Meidil zong chu pathinen ngai lut je a sa hi in Meidil a hin pathin hi mi chon sio aki go hin pathina ki pa pu na hi aji chu mi chon si thina hi pakai ki pa lo be hi Ezekiel bung som thum la thum chang som la khat na hin mi chon si thina pakai aki pa poi tin zangken a sayin hi je achu Meidil aki go tinga Meidil hi Meidila mi aki go tinga hele pakai zong hin lipuma na lai ding in ka ging chan hi ipizana metel aman athil sem sa ho zo si chu ai so ke ding angai lu so ke ding a hin la hi chu ho chu van gam lu thai di talo a hi ve ipizana metile hi chi khat se happy zi le lung se ji chun pathinen mi chon si khat chu van gam kai sa ta han lang hi le ama chu leisit ki sim tha azong chu virus hung hi ki ding hiche hi je achu mi chon se le chon set ki ti zo se chu bon cha ka su thing angai je achu pathinin angai lu le wanga chu khantum nei lova a hal mang ding chu ato gon sa hi so pite ho pathin hi Meidil ki cha ja ho ding hi po in Meidil chu I ma cha hi po na hi pathin ngai lu na pa zo chu thupi pe na hi in tunia Meidil na thu ding sanga chu van gam nom ta le na simpa pathin ama ko ma na lo ding van gam nom ta na chan ding pa chu nanga dinga Meidil thu na sanga chu na zo hi ji chun so pi dei ta te ho tunia hi pathin hi ki chan mana ho ding hi po in pathin hi ngai lu za la ho ding hi epizenam tela pathin chu ngai lu na hi in tun sot jong ai gon pi o hi kinap lan lo de o he Meidil kiti hi ki cha ding hi po in a hi wanga chu Meidil chu tun sot ai poi ti a not tha ding hi po na hi Meidil chu chon sit bordo pa ho abon chaka su mang na ding thu hi bovin van gam chu nang la kei dinga pathin ai gon pi hi hi che van gam no ma chu lu thei te ding in tunin hin kho tha pi kin hoitin ichi Meidila lut lo te ding le Meidila hin kho pathin man tam ta ai pi hi ki mo chai sa jing ding ham ti hi tunia igyal tha devin ka dein pathin na bon chawin phathei na bu taw han ka ke pa e